года стаяла ціхая і ясная ноч. З вечара чуліся далёкія стрэлы гарматаў і разрывы снарадаў. Гэта страляла наша У вагон загналі столькі людзей, што нават стаць не было дзе. Дзверы наглуха забілі і ноччу нас павезлі. На суседняй чыгуначнай станцыі грузавікі спыніліся. Я заскочыў з машыны, набраў у слоік снегу, растапіў яго і даў сестры вады. Яна опритомнела. То, что я видела своими глазами, страшно и рассказывать. Скоро в деревне появились немцы, а с ними наши солдаты. Они приказали нам собираться в центре деревни. Люди шли с детьми, с узелками. Я крепко держала за платье